liko jena chansam sa da hanglo je ka demonstrative pronoun itu mi tang khuli demonstrative pronoun li ka tha le chi he chui ton kla kon yu kia kon kla alung rai ni jang alung nai hi ara ali bound morpheme ran ra khanap tharan khanie mang sao we cham sa de ne chi je la je li ping rang nam lo chi ping jiao we jen awa khon ji leng khun da mi jang ara interrogative pronoun li hanging se je ki ji je le mid tone ko je le alung nai ko ara ki ji in a pa ji ra khanap tharan specific marker ra khanap tharan ki pa ji te ta da ana awi ngai da le de le ba ji ton ngai chai khon yu ngai chai khang te ngai ai da ki dang khun da we jang ti ta da phonology li khon yu hi role ka ga le tang isi tang khuli li jang hi ta da khang te I thum mi bound morphemes khang te khanap li chi ka da I thum feminine marker no jang ala ji khanap tharan ngala nau yang ngala nau hi ke chuan ra ala in khra ne ja chui la ji kara jena aming proper name li ra khanap tharan ngi ra chon mila yang ala ji chon mila idum na niam tang sa ke ji ka tra khale yana avu ji wi la rimai vu yang ji bound morpheme sada na market asisin ngai ka ju khunda khang sak nge je khang sak hi tha tra ka sam phange jena phonology li lang me da tai la ga nei tu mi tu yen ka semli je ka grammar ka semli yang tai la khai kham tai ya shuru khuyya ton khon yu hi tu ngu yu ngui aina khon yu khang je tharan tu yen ayur je cover grammatical category je khang sak morphological pro ayaya bu je cover causativization yang itum causativization je ga ngasak ta in hang dak li hi la causativization ni jen verb tu yung we na reciprocal verb akhawe na reciprocal verb khang je li nge khang sak compounding yi itum li chichin chune verb khaning room laga verb khang tia ka sem ko khuya jena reduplication hila tang khu tili tala khai tipa ka sem li aga sa da le hi ka thai li khonui khang je hi samphang ai lang me da verb tu yung wi ai na noun khon li yang noun verb we na noun khon li khonui mang khang je ji maning kha khonui khang je ji ai nang so da prefix an ablaka khang je hila samphanga itumna ariwi hanga hai hipinili chansam tiong me ka yeng se causativization li je ka ba intransitive verb kau ta tang do hokji kau ta le jo se yang ka samu tham ni da ta ka la ka ina hoksa ji ma kau hau lu je ka hoksa ji ma kau hau lu yang ma kau ji hi ba causativize transitive verb sa li he ni jang jana ji thai ka ba ji li tone involve sa ji ni ari morphological process ko akaba ji na ba kau ji hi ba khane ma tone sa da le khunwing sa da le kara causativize transitive verb ka sa thran ma kau da si jin khai ni hi ka example tra khale jang jena chita ka mai na ari reciprocal verb itum na kap long bay kap ana long bay kap ai jang nga kap ta le reciprocal nga kap khang chi ba shoot nga kap rok ta kli ni jang nga kap ta le je ke ba nga rok chi ma sang la me ya khai ni grammatically itum na nga kap nga rok ta le ji hi ba redundant ga sa ni jang
repeat salu de klini ka ngakap tale je ka ba grammarly ba chim shap tangkhul tu li ba chi je na phapta gai ne kap tale je ka myak mang na kap tak le ne ngakap tale je ka khni reciprocal yang chita ka men tu khila akane ngatuk tale je ka ba ngatuk ji twing sak lu yang reciprocal bale ari tu mi hang dak le tong ki positivization no reciprocally no tone hi khane mapping mid tone no low tone no khun kang sake reciprocal sa le jang tena yete yang jiga tha sambang tena reduplication hi tangkul jui tu pa ke semli chijin la ka ya akhane ati hi verb tu yung akha reduplicate ka sa tharan verb tu pa jui ka khlat marak khali jui mi jang ina jam sa da shawe ka shaw yang fu jili shaw ana fu jili shaw je ana fu jili shaw je ka marak khali shaw ji ka khlat mi shaw je ka yang ara in a reduplicate ka sa ka pa jili khonui khang je tharan khonui khang ga tharan shaw fu jili shaw mi haw je ka ba intensity mer shunai ni chomi ga yu ka khlat mi ta hi da morphology ka khlat ngateng sak tak le hi ka thau itu mi tui atui li tone wi important ka sa sak hi itum na sak mai da khing sak ngai ji si jinyon ga yang le ka pe na ari matui ye yang tui la ka ungure ya ka khla chi tha da mi yang matui je ka mara khali matui ki ni matui la ga je ka tra ka matui la ka chat ka hai Jena ar verb tu yung noun kon wi yo me ka yang li se mura yip na 2002 li hi ka tha tu yung je ka verb tu yung we na noun tu yung khang ji tu pa ngai cha ga ji yang 그 아콘망에 있는 그 이 Cantonese Chinese 리죠 Cantonesely 아잘을 그거 시진 락사에다 항이 그 아리버 아담 길은 그 제마만 시만만 하이레다 항들이 그 이시 땅고 류링이 혀 웅향 타란 거 이시 버시진 춘들이 정 이시 아리리 시진 후에 Cantonese 이tum이 뒤히 달라 하이머닝네 Traga dair ke family itum la ju family no mo itum parent language how mo ja ya da hi ka tha da si jin da le do atang gzip je yang gzip bum da le gzip phili gzip hi na noun ni gzip hi na itum na verb sa de si jin gi ni yang na kum gzing kumura verb pali ba kumura da si jin ra noun liver kum da si chini jingkum ku chuai ne jang na thang mai ji hi lo ton ni khane ma khon ni hi noun liver ka tha da si jin ari hon wa thang met da si jin tra sai ka thang mai ji ni jang 이동이 phonology 이 오가라 만hat chromi cái gì đấy à 이동이 phonology li ở đây chỉ explain một sao cái chẳng khát liba deep thong sai nào tăng cái thì ra rằng liu này 이동 là lưu sầu thế đấy à lưu sầu gì khắc suy gì cái là khắc suy thật là chỉ thì ra nộp liu này lấy mệt cái thà chỉ bằng cái thế khô lấy mệt chỉ bằng khlém mai là khami gì này là chỉ khi khami bây giờ mệt từ tùy người tây từ này cái thằng mấy gì vợ thằng mấy mì mới gì mà này thằng mấy gì vợ thằng mấy khami gì cái mà thấy thôi
thằng khmai khami je ka wa ka thằng mai ta si jin mi se aro kanoli verb tuyung when a noun ko na tamli a prefix laga nap laga ka la khonu le khang je hi ba ka chung ga sam bang yang tara ga sam bang si tang khu tui li ba kai akai won won de le yang won de le ji won ji verb ne when a verb noun sem khui laga awon ji de le tam atam pam apam jena nganam hidada hidai tangku tuli ba arila mathalagin si jindale ji hangai tu akhawi tuyan ga ji syntactic rules mangli manghi ma shab mani tuyan da ka hang tharan ma tuida khale atui jiwi aning anang psychology zang akhon wi tu pa ga sem asagara zang laka tu khur ga sem ka laka khalat le ka khang sak yang hipini na tuyan sa khang sak na aru rui ma ya ka jit wi problem le dak le issue le dak le hi khonui ma ga chuk ma ga khan wi wangai na ka chung khara ya da khwingai khwi ba Dr. Victor Ahumna textbook ka biya tamli khonui hi